mstari wa 13 hadi 16. Karibu kwa msomaji wa haraka. Mathayo 5:13-16. Kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 13 hadi 16. Mathayo 5:13 mpaka 16 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Kuna kichwa cha neno inasema chumvi na nuru. Ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini kama chumvi imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kufichwa kama ukiwa juu ya mlima, wala watu hawashawishi taa. Watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga, lakini kuiweka juu ya kinara, nayo inawaangazia wote walio nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, waone matendo yenu mazuri, watukuze Baba yenu aliye mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasikia gisi neno linatuambia ya kwamba sisi ni chumvi ya dunia, na chumvi kishaharibika haifai tena, wala haina kazi tena katika ulimwengu, wala kwa kutupiga mboga kwa sisi wa mama haistahili tena. Bwana Yesu asifiwe. Tena inasema mtu akiwasha taa, wala mwanadamu yote akiwasha taa, haiti yake chini ya kiti, lakini anaitiaka yule kusudi iangazie mataifa na wote wenyewe wako mgiza wapate mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile matendo yako wewe Mkristo, inafaa uwe Mkristo, matendo yako iangazie watu na washuhudie kweli kama umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi wanaojidai wa Kristo, lakini masemi yao ukisikia kwenyeko nasema utajiuliza huyu alishaka okoka wala hapana. Wenjo mtu wa makonfli, wenjo mtu wa kuleta mambo yenye haistahili, labda mkikundi, labda msoko kwenye unaishi, hauoneshe kweli kama umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoonyesha matendo mabaya, kama leo jina ya bapastere na tukanio, haiko pastere, haiko jina mbaya, lakini unaanza kuta majorite ya watu babaya ni wale wanajiita bapastere. Bwana Yesu asifiwe. Ile matendo yao ndio lifanyaka banze kwa naona kama kila mwanajiita pastere ni msema bongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama leo shiba Kristo tunashindwa kuheshimilika na mtu kukuona ajue kama uko Mkristo, ni sababu ya matendo yenyewe tuko nayo. Wakati tunakuwa kanisani tunasema kweli tuko wa Kristo. Ukituona tunavala vitambala, kama unavala bikwemo unavala, na banasema huyu mama ameokoka wala huyu baba ameokoka. Lakini tunapokuwa nje ya kanisa, matendo yetu haituoneshe kama kweli tunamjua Mungu. Inatuma jina la Mungu linazaraulika mataifa, na wanasema hakuna Mkristo hapa chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Sio kweli kama hakuna Mkristo, lakini matendo yenyewe tuko nayo haionyeshi tena kama kungali wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tena kusoma tena katika kitabu cha Warumi sura 2 mstari wa 17 hadi 24. Karibu kwa msomaji wa haraka. 2:17 Warumi. Ndio. Inasema hivi. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini wewe kama ukiitwa Myuda na kutegemea sheria na unajisifu kwa Mungu. 17 mwisho. Hapana, 17 mpaka 24. 18 inaendelea kusema, na kujua mapenzi yake na kukubali maneno yaliyo mazuri sana, ukifundishwa kwa sheria. 19 nasema, na kujua hakika ya kama wewe mwenyewe ni kiongozi cha vipofu, nuru ya watu walio kwa giza. 20 nasema, mfundishaji wa wajinga, mwalimu wa watoto wadogo, mwenye namna ya akili
na ya kweli katika sheria. Amen. 21 inaendelea kusema, basi wewe mwenye kufundisha mwingine ujifundishe mwenyewe. Wewe mwenye kuhubiri mtu asiibe, wewe unaiba. 22 nasema, wewe mwenye kusema ya kama mtu asizini, wewe unazini. Wewe mwenye kuchukia sanamu, wewe unaiba katika mahekalu. 23 naendelea kusema, wewe mwenye kujisifu katika sheria kwa kujivunja sheria unadharau Mungu. 24 mwisho nasema, kwa maana jina la Mungu linatukanwa katikati ya mataifa kwa sababu yenu, kama alivyoandikwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kusikia gisi neno la Mungu linaendelea kutuambia. Huko wengine katika wahubiri zaidi tunajidai ya kwamba tumeokoka, tunasimama kulitangaza Injili, tunaambia watu msiibe, lakini sasa tunatoka kule nje tunakuta wao ndio mwezi wa kwanza. Tunasema mama msiko nafanya hivi, msiko na jipodola, msiko na chambana. So nikuta nje mimi mwaniko na kuambia na nikuta mimi ndio mwaniko mazile zambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio neno la Mungu linatuambia mbele tukuye tufundishe bado. Tujifundishe shipeke kwanza. Shie tukue mfano. Nikikuwa mfano kama uko mtu mzuri na unajua kuogopa Mungu utaniiga, sababu nilikufundisha na ninaishi ile neno yenyewe nilikufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unakutana ubiri wengi ba evangelist, sisi waimbaji tunaimba acha zambi, acha zina, acha tabia fulani, na tunajidai tunamsifu Mungu na kumtumikia Mungu. Lakini wanadamu wenye kutuzunguka wanapoangalia matendo yetu na kuchunguza tabia zetu, ule Ukristo tunaotangaza hautufanane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema tumeokoka, ndugu zangu, kwa kweli na matendo yetu ituoneshe kama umeokoka. Unajiita dada Mkristo, soko mkanisa unavala kitambala, unaikala bio unanyenyekea, kule mbele tunakukuta na mabipande na matino, nishaanza tembea sasa unashinda hata baraka mwanenda mkaraoke. Lakini sasa tunakia mbele ya Mungu nasema niko Mkristo. Kwa kweli uko Mkristo? Si mataifa nao wakushuhudie kama uko Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema tumeokoka banduku, tuonekane. Mavalio yetu tuoneshe kama tumeokoka, usemi wetu tuoneshe kama tumeokoka, mwenendo wetu tuoneshe kama tumeokoka. Hata kwa wanafunzi wa Yesu Petro hakumtambuaga kumanguo wala hadi fulani, lakini mwenendo yake na usemi wake ulimuonesha kama iko Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini uko nakutana ba Kristo, mtu anajiita Mkristo, nguo fulani kitoka ya watu ya dunia nje wa kwanza kuivala, wanatia manini, wanatia masura kama za magorie, kama masanamu, kama nini. Unajiita Mkristo, mwanakia nyuma na kusoma kwa kama koze nyinyi niko na wanaandika kwa shetani, na unajiita Mkristo kisha nenda vale ile nguo. Uko mtu wa Kristo wala uko mtu wa shetani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujitahidi ndugu zangu, tujitahidi wa Kristo wenzangu. Tunaposema tumeokoka, hata ulimi yetu iokoke. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tunasema tuko wa Kristo na matendo yetu ifanane ule Kristo tunajitapia kama tuko wa Kristo. Usemi wetu ufanane ule Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasimama kuambia wengine usizini, lakini unapotoka kule nje wewe unakuwa wa kwanza kudumbukia mwa ile dhambi yenye ulikataza mwingine asifanye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema usiseme bongo, tunakukuta nje ya kanisa tuyavuka hata escalier. Ushaanza sema bongo na shonia mtu kanzo bila kumupima, bila mezile yote ile nena mwenea yote. Unamvalisha mpaka na msururuka kwa miguu. Kwa kweli uko Mkristo? Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi.